Kalau bocok dekat timbulan dia orang kampung. Kapa hina keluarganya. Kah Nabi le bantuan nyu yang rata-rata gerasakan le orang kata. Cilaka ronu. Gelak nad ronu. Hana pun hebat ronu. Murka Allah ke ronu. Karena nepi hina orangnya. Karena nepi hina anu mayanya. Bertanggung jawablah di hadapan Allah. Siapapun kalian akan ada dalam mahkamah Allah. Persiapkan kekuatan untuk terima neraka Allah. Taubat cara tua, hebat-hebat bro. Karame tha kaya kop. Na bantuan lang kampung hana jet jole ke kampungnya ke rumahnya. Pakan ji hana ijak bak khanduri udep khanduri mati. Hai tungku long kalau utamang la udep urungnya. Kalau utamang mandung saya mencoba memahami. Na pernah wate long tren long yak tahu urang. Karena kapayah datangani kaberatan, katruk laporan, kan berokan me hana lapor hana ada depu. Han tatong tamong karena hana kekuatan. Tapi ente kada meramengon kadang kabuhut. Ilung pikan urang kaya angku ilung hana yatim di. Be awat kalau pegah-pegah lagi menotan ilung ka hayu lung tat. Thapeu lung hana thi keluarga urang gadhi. Awat kata pegah lagi nyumpui lung kana rumpu ku rumah-rumah ku karaya lang bilik tunggu ku tampeng rumah ni yatim tampeng bilik lung anak yatim tampeng anak yatim lung pe yang dipegah ku dengangu wate anak yatim ijabah rumah orang kaya yang nate rumah nanti pe pegah truk bilik lung dengar lung tingit punyu kibai ni perasaan ternyata ikhlas nanti juga ana itu kejatinya karena rumah orang kaya lewatnya wate ke pedet kipas angin itu bid iya anak yatimnya ni ke Pak itu bed lagi pahanginnya. Lucu banget tanya, tapi dia itu heran. Seberapa awamnya, nyanduk awam. Wate taja aja baru mau urang ngerti. Lung tanya yang pakan hanabi bantuan garon. Lung haja lung tanya. Kalau ia mau padanya. Gejauh. Yang lung tanya untuk terbenar dong. Pakan desa hanabi bantuan. Gejauh. Lung tunggu hana genyet na lelang kampungnya. Pakan hana genyet na ron. Padahal rumah ronnya urang gatian tu. Nyombu ca uro kalian paju golom. Pakan hana paju bu hana palo magul. Pakan hana palo magul tunggu yang ngin karo. Getingai pak benih belang tunggunya. Le urangnya hana yatim kajan gepeut boh. Na ne mo kedua boh yang sabok mentang lang ayun. Gedu ada rangkan. Rumah gena long tamang lang rumah. Walaupun hanahi rumah hai plastik ke balu. Tanah lang tho, long kalan kanan karena hujan raya lagi bulan nyo ke tengah hujan raya, geduh babinih belang, dar rumah ganyan babinih luang. Itengah ia lang luang itamang lang rumah, mantabah rumah peh getu biat biat dua terangka. Ane lang ayun tengah malam kenang angin. Karena kai huole ie holi ke. Kan dapung ku triang ke peh. Nyala rumah kadang-kadang ule-ule temang sabab benih belang. Ule iya. Lom tayang pakan ron lagi nyok kejadian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta kasirun wa ghali anta misbahu sudurin Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika يا حبيب السلام عليك salawatullah alaika Terus yang lebih besar suaranya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam